Oh yes, umugoroba mwiza nshuti bavandimwe bakunze umuryango mugari wa RTV24 nizere ko aho muri myanya igiye itandukanye mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kandi muri amahoro cyane uwiteka komeze abishimire nkuko bisanzwe rero murabizi nta handi murasirazuba bwo hagati aho nubundi Iran ikomeje nubundi guhanahana na Amerika mu bitero ndetse no mu buryo bw'amagambo kumbuga nkoranyambaga ariko cyane cyane uyu munsi ni inkuru zishyushye cyane ni amakuru avuga ko nubundi Perezida wa Ukraine yageze i Washington muri Amerika mu gihe nubundi Iran ikomeje gushinza Ukraine nubundi ko irimo iyigabaho ibitero cyangwa se irimo iyishotora ari byo tugiye kugaruka ku buryo burambuye ngira ngo amunyemerere uyu mugoroba tuvuge kuri ibi bintu bibiri gusa tuvuge ku ruzinduko rwa Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine werekeje nubundi i Washington guhura na mugenzi we Vladimir Putin guhura na mugenzi wa Donald Trump nayo mvuze ngo Putin amwihangane ariko nta kindi rero nubundi kimugenza turaje tubirebeho byose hanyuma tuze kuvuga kuri no nkuru nubundi y'uburyo Iran irimo gushinza nubundi Ukraine kwangiza ubwato bwari butwaye ibicuruzwa nubundi mu nyanja ese byagenze gute cyangwa se harakurikiraho iki hanyuma muze kunyemera dusoheze nubundi kuri Babermande ndetse na Rhodisi mu nyanja itukura Black Sea cyangwa se inyanja yirabura nayo umutekano wayo ni mubi cyane inyanja ya Azov naho ni ibindi byose munyemerere rero nubundi nze atubivugaho gatanu kuri kagenzi kako kubera yuko aricyo cyo twaje shinga nta makuru nta buzima nta makuru anizere ko rero muri amahoro ni RTV24 mbahaye ikaze muri studio zacu rero ni Pazo niyo mazina yanjye murabimenyereye kumba mari kugira ngo byose tubigenze neza cyane kandi bikunde fresh bifishe kujya umugoroba mwiza aho muri mu myanya igiye itandukanye mukomeze mugubwe neza cyane kandi mugire amahoro y'Imana bavandimwe nkuko nababwira nubundi reka mbabwire ko Iran irimo gushinza nubundi Ukraine ko yarashe ubwato bwayo bw'ibicuruzwa nubundi bwarimo buca mu kiyaga cya Caspianne cyangwa se mu gifaransa ngo ni Mer Caspianne ni inyanja ya Caspianne rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga nubundi wa Iran avuga ko nubundi umuntu umwe yishwe muri icyo gitero cyagabwe kuri ubwo bwato undi agakomereka abatetsi ba Iran bavuga ko nubundi iki gitero ari agashotoro cyangwa se ari agasomborotso kandi ko nubundi bategezwa n'umundi gukingira inyungu z'igihugu hamwe n'umutekano wabo ndetse n'ibicuruzwa byabo ibinyamakuru bya leta n'ubundi ya Iran hariya Teherani ndetse n'itangazamakuru bitandukanye ku isi muri rusange cyane ibyo mu kigobe cya Perse cyangwa se Persian Grife bitangaza ko n'ubundi serukira n'ubundi Ukraine Teherani cyangwa se ngo twavuga ambassadeur yatumweho n'ubundi na ministry w'ububanyi n'amahanga wa Iran kugira ngo asobanure ikiri kujya mbere hagati y'ibitero n'umundi byagabwe kuri ayo mato muri Caspianne cyangwa se Caspianne Sea bikaba ari ibintu bikomeje kugenda n'ubundi biba birebire cyane ikinyamakuru rero n'uburi cya leta ya Iran hariya Teherani cyitwa IRNA cyanditse n'ubundi ko muri uwo mubonano n'ubundi Iran yashimitse cyangwa se yabwiye n'ubundi Ukraine ko n'ubundi Republika Islame ya Iran izagerageza uko ishoboye kose ikarwana n'ingaruka zose z'umutekano wayo ndetse n'inyungu zayo muri rusange kandi ko n'ubundi bitero byose igabwaho ndetse n'ibigabwa ku butaka bwayo ndetse no ku buzima no ku matungo y'abanyagihugu bayo ngo ntago bizagenda ngo bigende bihere gutyo gusa ahubwo ikizakora n'ubundi no kwihora n'ubundi nta kindi cyabayeho nuko akomeje n'ubundi kuvuga bati ikintu kiri kwa kuri Ukraine ni iki irimo irashotorana ku ruhande rwayo Ukraine ivuga ko n'ubundi itera n'ubundi amayira akoreshwa n'ubundi mu kunguruza ibikoresho bya gisirikare by'Uburusiya bifitanye isano n'ubundi na Iran bivuga ko n'ubundi rero muri no nyanja Caspianne hakoreshwa n'ubundi n'Abarusiya ndetse n'abanya Iran mu gutambutsa amamesire drone indege bisasu ndetse n'ibindi byose bica muri kano gace kandi ugasanga rero n'ubundi birateza ikibazo cyane ku mutekano wa Ukraine bityo rero Ukraine yayaguye gitumo ayo mato ya Iran ari matambuka iyacucagiramo ibisasu bari kugira ngo nikayire irimo kunaga mu bigori byari byinshi byari bigoye gusa nyine birumvikana hapfuye umuntu umwe undi arakomereka ntabwo mutuzi ngese biraza kurangira gute kuko nimba intambara n'ubundi igiye no kugira no muri Ukraine uvuye no muri Iran
we don't care, I don't know. Userukira n'ubundi Ukraine muri Israel cyangwa se ambasaderi wa Ukraine muri Israel ya Vere Koriniuchi cyangwa se Koriniuchaki yavuze ko n'ubundi ubwato bwatewe na Ukraine mu kiyaga cya Caspianne bwari butwaye ibikoresho ndetse n'ibikoreshwa n'ubundi mu guhingura n'ubundi indege za drone zitajyamo abapilote n'ubundi za drone bivuga ko n'ubundi ni ibikoresho byifashishwa mu gukora za drone z'ubwiyahuzi hamwe n'ibisasu bya misile za cruise byari n'ubundi bigiye mu Burusiya bigwa ko n'ubundi byari by'abanya-Irani byerekeje mu Burusiya ahubwo tukibaza ngo se byari binyuze hehe ko muri Hormuz hafunze kuri Bandari Abbas akaba hafunze kuri Sirki akaba hafunze ibyo mbabwira ni ibyambu bikomeye cyane by'abanya-Irani biriho blockade z'abanya-Amerika muri no misi kora yuko mu gihe Hormuz Iran yayifunze Amerika ngira ngo ko yasifunga ibyambu byose by'abanya-Irani bityo rero ayo mato yarageze aho ngaho muri Caspianne yaturutse hehe ko tuzi ko n'ubundi ibyambu by'abanya-Irani bifunze sago mbizi ubwo ngubwo namwe mu byibaze gusa turacyari gukora ubushakashatsi ngo turebe uko bimeze ni mu gihe kandi ubundi uyu muyobozi n'ubundi Yavehan yavuze kandi ko n'ubundi atari ubwa mbere Ukraine itera amato ya gisirikare afitanye isano n'ubundi na Irani yavuze ko Israel na Ukraine n'ubundi bihanganye n'umwanzi umwe n'amagambo yavuze uyu muyobozi ukomeye cyane urumva ambasaderi ni nk'ari igihugu muri rusange nimba umwambasaderi akunda yifata akajya hariya mu gihugu arimo cyakihandagaza ngo Israel ndetse na Ukraine ari kurwanya umwanzi umwe ukuvuga ngo rero n'Uburusiya na Irani nabo bafite umwanzi umwe Israel na Amerika twava kuri Israel na Amerika tugata tujya n'ubundi kuri Ukraine ndetse Israel na Amerika na Ukraine hanyuma tukabona Korea ya ruguru na Urusiya ndetse na Iran iki kintu gisinzi imwe kubasha kucyumva fresh ariko niko abufatanye muri kano kamwanya bimeze ngira ngo abazi za alliance zigeze kwaho mbere y'intambara ya mbere y'isi ari nazo zatumye aba intambara mbere y'isi ibihugu byagiye bigenda byibumbira mu matsinda iki kiganiro nigeze kugikora muze kureba ibindi biganiro nagiye nkora narakibabwiye kabisa amakuru narayabahaye cyane uburyo bigenda nyine uburyo ibihugu byihuza bimwe bikayikora itsinda ryabyo ibindi bigakorera iryabyo gutyo hanyuma ubundi bikatangira bikagabanaho ibitero kakahava nabibabwiyeho gusa reka dutegereze ngo turebe se bizagenda gute cyangwa se hazavamo iki muri uku kugabanaho ibitero abiri kuba ku ruhande rw'iwe n'ubundi President Zelensky cyavuga ko n'ubundi i Moscow iha Iran amakuru atangwa n'ibyogajuru kugira ngo n'ubundi afashe Iran gutunganya ibitero ndetse no gutegura gahunda yo kurasa ku bigo bya gisirikare n'ubundi ndetse no kunyungu z'abanyamerika ziri mu burasirazuba bwo hagati bityo rero ngo Zelensky akabashiza yo n'ubundi Moscow na Tehran ubufatanye bwa hafi bwegeranye cyane bityo rero kandi bikaba bibangamye ku rwego rudasanzwe reka rero ngana ku musozo mbabwira amakuru y'uburyo Zelensky yageze hariya i Washington aho n'ubundi yagiye guhana mugenzi we Donald Trump uyu munsi yagiye mvugishwa cyane sinzi impamvu ndajya kuvuga Vladimir Putin nkavuga Donald Trump ndajya kuvuga Donald Trump nkavuga Putin sinzi impamvu sinzi icyabaye bivuga ko n'ubundi uyu munsi wa none n'ubundi abategetsi b'Uburusiya bavuga ko n'ubundi mwijoro n'ubundi ryakeye Ukraine n'ubundi yarekuriye n'ubundi ku ntara ya Moscow indege zitajyamo abapilote za drone zigera kuri 400 nivuga amajana 4 drone 400 ku mujyi wa Moscow ku munsi w'ejo gusa bivuga ko n'ubundi Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko hagati y'isaha 2 n'igice za nijoro ndetse n'isaha 2 n'igice za mu gitondo uyu munsi ingabo zirwanira mu kirere zatangiriye n'ubundi ndetse zigasamburira mu kirere amadrone ya Ukraine agera kuri 356 hejuru y'intara 13 harimo Moscow, Crimea cyangwa se Crimea n'ikiyaga cya Azove. Mbere yaho rero n'ubundi umukuru w'igisagara cya Moscow mukuru w'umujyi Sergei Sobyanin cyangwa se Sobyanin yari yatangaje ko n'ubundi amadrone 390 yarimo yerekeza n'ubundi muri mujyi wa Moscow. Bivuga ko n'ubundi mu ntara ya Andrei ya Andrei Vladimir avuga ko inyubako y'uburaro cyangwa se iturwamo n'abantu yarashwe ariko ntavuga ko hari abapfiriye muri iyo nyubako cyangwa se abayikomerekeyemo. Amashusho menshi yagiye asohoka agaragaza ko n'ubundi ibintu bikomeje kuba ibibazo cyane.
hagati aho rero n'ubundi nubwo ibyo birimo bigenda gutyo kurundi ruhande igisirikare cya Ukraine n'ubundi kirwanira mu kirere gitangaza ko ingabo z'Urusiya zateye icyo gihugu n'ubundi zikoresheje amadrone 131 aho gushyika n'ubundi ku isaha 2:30 za mu gitondo uyu munsi mu masaha ya Kiev. Drone 107 muri izo drone zari zimaze n'ubundi gusenwa ndetse no kuraswa zangizwa. Hagati aho Perezida Vladimir Zelensky rero n'ubundi yageze muri Leta Zunze za Amerika akaba yiteze n'ubundi korana na Perezida Donald Trump n'ubundi abafasha cyangwa se nk'umuterankunga wiwe hamwe nabo bose n'ubundi bashobora n'ubundi gushyikira n'ubundi urugamba cyangwa se no gutera inkunga urugamba rwa Ukraine ndetse ahanganyemo n'Uburusiya. Iwe ati ikintu dushyira imbere kuruta ibindi ni uburyo bwo kwivuna umwanzi ndetse no kurwanya ibitero bya Misiri hamwe no gukomeza n'ubundi gufashanya mu bya gisirikare na Amerika. Isi ikeneye n'ubundi kurushirizaho kujya hamwe. Ibintu byatangajwe na Perezida Vladimir Zelensky iruhande cyangwa se mu mubonano mu nama n'ubundi yabaye iruhande rwa Perezida Donald Trump. Zelensky yiteze kwitaba n'ubundi ibirori byo gushyingura RTV24 ni pazo n'amazina yanjye rero reka mbifurize kugira imameke n'ubugingo kandi uje icamusi yarasanzwe n'ubundi ashyigikira bikomeye cyane Ukraine mbere akaba n'ubundi yarateguye integuro n'ubundi itegeko ryo kongereza n'ubundi bihano ku Burusiya. Uyu Grama witabye Imana. Zelensky rero n'ubundi yarukaga n'ubundi korana na Trump ejo bundi mu kwezi turimo ku itariki 8 ubwo Trump yatangazaga ko agahenge hagati ya Amerika ndetse na Iran karangiye mu nama ya OTAN North Atlantic Treaty Organization ni umuryango w'imwe bw'ibihugu bw'Uburayi na Amerika wo gutabarana. Yego nibyo bigezweho rero bangiye barahura se biraza kugenda gute n'ibyo ari buze kuvugaho reka tuze kubireba tuze kuza kubitega amaso ariko yahageze. Reka rero mbifurize kugira ijoro rihire kandi murare neza. Ni RTV24 ni pazo n'amazina yanjye ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Ciao ciao.